Aku kata Ika. Aku enggak. Pasal mana aku di tablet. One, two, three. My darling, I love you, 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 I love you
Dili Jackie. Taon yun. Video na, may padayon na niya. Ito masop-sop ang lambay guys. Kami kayo. Ipakita daw nila ang crabs. Ipakita ang crabs. Lagi! Pinapito. Pinapagadat ko sa katuyan intro ba nga? Taragis ka lang. Pinapingit sa lambay. Ako na yung kitkit. Ay! Agang bibuhin pang lambay. Guys, nataron sa Park Mall, just in front of Park Mall. Guys, in front of Park Mall sa Doris Diner, and it only cost 498 for unlimited buffet na sa ilang seafood. So, sa akong mga ipakita ganina na pagkaon mo to guys, 498 na. So, unlimited guys. Mabusog dyan mo kasi hindi ka magutman, igawas ninyo. Super. Feel na din ako ang favorite nga lambay. Steamed lambay. Steamed lambay. So, ang mga kauban nun kaya Suzy Fam, and of course Miss Mariel. Lapo ko kauban sa office Mariel. Kuwag letter I. Gaya kayo mga line up guys. So, nagpahipi na ko dito sa kilid, kinabusog na ko. Pero guys, if mori ganin mo kailangan, wala mo na niyot to ha. Para daghan mag-order. So, I hope you visit their branch. It's in front of Park Mall. Again, it's Doris Diner. It's left side. If you're facing Rico's Lechon. Yeah. If you're facing Rico's Lechon, it's just left side niya. So, ang hubak na ka ni Besh. Ay, wala. Una-una lagi na hubak na siya. Gusto kasi paak sa paak. Okay. Gapas ko na nato. Seryoso daw kay ka. Gapas ko na nato. Asa yung demo? Sa Wipro. BPO. Bakit? Ha? Kuan? 10 to 7. 10 a.m. to 7. Inga na, training man ko. So, dili na kay ko required mag-training. Na Tech Tower, pero ga home kurot ito pandemic. Kasi ang uban. Pero okay man ako klaro. Nasortean sa
Carlo, di ba mabubuto tayo 31? Mabubuto niyo. Mag-waitlist ba ako na mo? Mali mo ba na mabubuto? Crab mukbang. Ang mukbang na galing ko pala sa naging. Magtama pa, panahon ng February. May, sige ka na sunod May, oh. Basta ang ata ba? Ha? Ang ata ba? Yang ikaon sa Okay, sige, huwag ko ba? yang ako. Kali pa, ganun yung makaon. Ano nagkala? Wala na. Kala ko yung enta. Dari, ang liwan. Negosyo kaya kanilang material yung mga pabuti ko. Kasi wala na. Wala na. Wala na barangay ang yun. Kung ganun sa oras ko. September pa. Nakapugula, di ba? Sa panahon natin ng kami paano ang mga fireworks na mga actor sa Iron Man ba? Nakakabili ko nito eh. Sabi mo, wala nyo na rin eh. Sayang ko maniya eh. Lusan mo maniya. Iron Man na pagkaupa. Sir, Ay, kawo niya. naman ako nga. Lusan mas alas. Balance na mo ha? Wala pa yung scotch. Ay, sa lahat. Order ka. Order ka. Dapat pabutong ko. Butong ibaw na. Tumoy yan. Unsa na halas. Sayo ko ba? Kayo pa. Aligrid yung sila, guys. Kanina pabutong. Puro sila gaaway, guys. Guys, basta mga busog, ganun kayo sama kayo. Yan na ng mga Pinoy mabusog. Aligrid. Harap mo. Nindot eh, banos DJ Jackie kay kung di ka kahurot yan. Guys, subscribe po po sa yung YouTube. Kay Louie kayo na-hack to yung YouTube. So, Abang itaw mo. nasa new YouTube account, DJ Jackie Aquino. DJ Jackie Vlogs. Yeah. DJ Jackie Vlogs. Tabang itaw mo subscribe. Yes. Basta ika-20 mo nga mo subscribe. Louie, pila to yung kuha? 3. Patulas? 3,000. 3,000. Monetized. Monetize. Hashtag monetize niya. Na-hack. Sus, Ginoo. So, please help and subscribe DJ Jackie. Thank you. Kaya kung mga kauban guys, mga vloggers and vloggers din sila. Huwag hindi ako idol. Huwag hindi ako idol. Alamig kayo pangtungon. Dalaw to kuya, Kalaming Cebu. Ayan, salamat. Ano pa nag-record pa rin ka? And si Saika Nikki. Yeah, ako idol sa buhok. Oh, and si Life is Beautiful. Pero wala mo kailang Jason? And Jason Morata. Ano sabi ko yung mga vlog? Riding in Riding ang mga tandem. Riding in tandem. And then, traveling in traveling. Ikaw na riding in tandem. Mauna ni. Yung killer na siya. Kaya si Stephen. Killer na ba? 16 Chatterbox and Sinjin Pineda and Leila in Hong Kong. That's the one. The kumay na siya na page. And then Miss Marielle. Ang gamhana na si Mama Marielle. Muna siya. Si Jimmy na. And si Jimmy. Yung biyahe.
That's all. Wala kay Facebook sabihin, WhatsApp SIM na WhatsApp SIM. Tulo. Ubay-ubay, guys. So just follow and like and subscribe to their channels, pages, and moto siya tanan. Guys, if you like this video, don't forget to like. If you have any questions, leave them in the comments. If you want to show your support, tang-tang ako lipstick. If you want to show your support to my channel, click on subscribe, tap on the notification bell so that you'll be aware of new uploads. Noon sa naman ako now. Bye, lovey. See you in my next vlog. Bye! Third honorable mention. Ayaw na kayo. Merry Christmas! Mary June. Oh my God. Jackie. Ha? Okay. DJ Jackie. Thank you. Merry Christmas. Yay! Picture. Okay, go base baby. Merry Christmas! Merry Christmas to tayo, guys. Kay naanagyod tayo coffee maker sa balay, no? Bahala doon nagkalisod. Naanagyod tayo coffee maker. Naana po tayo toaster. Wala, daghan juging salamat, ma'am. Salamat to kayo. Merry kayo mong Christmas. Di ba, DJ? Super, thank you so much, madam. Merry Christmas! 1, 2, 3, funky.